počinjemo ovu kampanju u Zemunu, počinjemo veliki razgovor sa građanima Zemuna upravo danas na 1. maj, jer je 1. maj praznik rada, bez rada nema života, a naša kampanja i ono što mi radimo je usmereno ka ljudima i ka životu. I tako ćemo i u ovom periodu, vremenu koje je pred nama, sve što budemo radili, raditi za čoveka, za njegove potrebe, biti na pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Naša koalicija SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, ovog puta pojačana našim prijateljima iz Socijaldemokratske partije i Pokreta veterana, ima jasan program. Naš plan je vrlo jednostavan. Nastavljamo sa snažnom socijalnom politikom. Pomoć penzionerima, pomoć najugroženijima, pomoć deci i porodici, to je naša osnova.